Kim sing duwe pamanukan. Iya. Aku udah salah pilih. Taskia kamu ya. Hey, bersama Bapak Satria malam hari ini. Bapak sing duwe Nok Ansari, Nok Aiba, Bapak Agus. Hey, Orang Bapak bukan pejoget Bapak. Warna Pro, Extreme Audio Stage and Lighting. Luar biasa. Bapak Haji Tasdila. Terwijem si tukang wedang, anda ning warung towang, lampune bekeremang-remang, tempat nongkrongnya wong lanang. Bapak Haji Tasdila, asik. Bapak Hajat, Bapak Hajat, Bapak Hajat. Aku biang, aku biang, hingganya kita begadang. Orang ngemek, orang gerayang, bareng metengah Korea. Yang punya jeruntan, siapa papa? Dede Aira, Dede Aira. Wong jeruntan, wong jeruntan, wong jeruntan, wong jeruntan. Asik, wong jeruntan, Dede Aira. Bapak Haji Tasdila Mangi, Bapak Haji Tasdila, Bapak Haja, Bapak Haja, Bapak Haja. Asik-asik. Nok Aiba, Warna Pro. Aduh terwijem, ayune ora kejagan, ake sing demen, kecelukan gorebutan, dadi pelayan warung cangkingan, dadi korban rayuan. Hey, Bapak Hajat Mani, Bapak Haji Tasdila, Bapak Hajat, Bapak Hajat, Bapak Hajat. Ning pribasane, sabrang ijo ya sekrojo, aja keglojo, wong lanang tukang bebodo, iwak lanak, gede matane, duwe anak, langka bapane. Aduh melase. Spesial buat warga masyarakat Pelawangan, Kertawinangun dan sekitarnya. Ayo Aa Rohim, Aa Rohim, wong Pamanukan, Aa Rohim, Aa Rohim, wong Pamanukan, Aa Rohim. Asik. Cuma spesial buat Bunda Anjani, Warna Pro. Aduh darwijen, ayune ora kejagan, ake sing demen, kecelukan gorebutan, dadi pelayan warung cangkingan, dadi korban rayuan. Dede Kaila sing duwe jeruntan, Dede Kaila sing duwe jeruntan, yang punya jeruntan. Ning pribasane, sabrang ijo ya sekronjo, aja keglojo, wong lanang tukang bebodo, iwak lanak, gede matane, duwe anak, langka bapane. Aduh melase. Bapak Haji Tasdila Mani, yang punya hajat terus. Bapak Haji Tasdila, yang punya hajat. Bapak Haji Tasdila, Bapak Haji Tasdila, yang punya hajat, yang punya hajat. Bapak Haji Tasdila, yang punya hajat. Bunda Haja Arwan, Bapak Haji Abdul Soleh. Lawangan bergoyang, Lawangan bergoyang. Aa Jaki yang punya travel. Aduh darwijen, ayune ora kejagan, ake sing demen, kecelukan gorebutan, dadi pelayan warung
cantingan dan dia korban rayuan. Disambung kembali Dinda Aira, Bunda Anjani, Mimi Rumi, ning pribasane sabran ijo ya sekrojo aja keglojo wong lanang tukang kepodo bos beras putih mamaku bu oh yes mamaku bu oh yes mamaku bu oh yes aduh melase aduh biang mamaku bu nyinggangnya kita begadang mamaku bu orang ngemek orang rayang mamaku bu barang meteng ngagure yang mamaku oh yes kasubun bersama Bama